kwenza ubona ukuthi yonke into ihamba kahle, ngaphila isikole kanjani, kanti hayi mntaka baba kuhambi kanjani. Uthatha uJesu umfaka phakathi kuwe, abuse kuJesu, abe inkosi yamakhosi. Nawe uyizwele ukuthi wazi kwamnandi ukuphila noJesu empilweni yami. Ngaze ngakuthola ukuphumula ebengazi kwatholakala usaphila emhlabeni. Ngaze ngakuthola izulu isaphila emhlabeni. Uthi uhamba emhlabeni ubuhamba ugcwele izulu phakathi kwakho, uzwe igiqi lasezulwini, uzwe ubumnandi basezulwini, uzwe praise and worship yasezulwini phakathi kwakho. Sahambile amadimoni, ngoba yonke lento eyisabathisa amadimoni. Amadimoni amnyanya umuntu ngoba umfanekiso kaNkulunkulu. Haleluya. Yathanda iBhayibheli labo lifunda lithi lento ayicebile idla kamnandi, iphila impilo emnandi, itamasa. Bese kuba khona indoda ephila kabuhlungu, ingenalutho, ingenakudla, ingenaimpahla, okuLazarus igama layo. Leyo ndoda yathathwa ngethemba lokuthi abantu ngasithole ukudla okutholakala esitebini, yayobekwa ngasesangweni lazi isitebi. Washo isitebi lesi sicabangela sona, sidla nje shayisa ivale masidla. Asinandaba nomuntu ohluphekayo, asinandaba nomuntu oyintandane, asinandaba nomfelokazi, asinandaba namuntu, kodwa sibheke sona ngoba sibesabi uyise wentandane abafelokazi. Sitamasa emteka baba uLazarus wawafela ukugula, ngoba neyilonda emzimbeni, angenawo udokotela angabalekela kuye. Uyajabula khona namaklinika amahala, uhulumeni esiprovide amaklinika amahala, izibhedlela zamahala nama-private hospital bawunemali. Lo muntu ayengekho ibhedlela engasona, engekho hospital engayona, kodwa usizo lwakhe lwaluvela phezulu. Ebheka uNkulunkulu wathi ngamazi umhlengi wami uthapile. uLazarus amanesi akhe kwaba izinja zakhetha ukuthi asihambe siyomnesa umuntu kaNkulunkulu. Zafika izinja zamkhotha amanxeba uLazarus, kwafika usuku lokufa kuLazarus. Wathatha uLazarus ingelosi zambeka esifubeni sika-Abrahamu okuyiparadise namhlanje ikhaya labangcwele. Wafika waduduzwa khona, waphila kamnandi kade enza ubuhlungu emhlabeni kodwa endaweni entokozo. Lwafika esitebini usuku, zafa isitebi. Ngathi ngiyabona ukuba ngangikhona phela emngcwabeni waso, bakhuluma oJomi bathi umngane ubekade right, umuntu olungile nje Nkosi yami, umuntu okahle Nkosi yami, umbekabe ebelungile Nkosi yami, lezinto ezinhle bakhuluma amanga, umuntu bengabazi abantu kaNkulunkulu. Lomfikela usuku lokufa, wafa wangcwatshwa, kodwa lo muntu ongaphakathi original wakhe wavuka esevuka elangabini lomlilo, evuka esevuka endaweni enobuhlungu, wavuka esevuka endaweni engenamanzi, wavuka endaweni enosisi, wavuka esekhana. Haleluya. Selahliwe yonke ingcebo yakhe sisele emhlabeni, konke ubuphasi